jotono sari kaham Bru Sahitya Academy bai khie nrono kabo ya mobai chini kabo munok naye tinio rowo chini khapang ni kauma bru ni khapang ni kauma no hamanang ni bru ron thio sait mani hi chung je sungsalaimo bo press meet o nro phaye so phai mon ba pandawo nro jo to press media ro bari khe khaksamo ya phayu tinio chung bari khe kha kaham ya phayu chini bo thangnai 13 तारिख 7 मार्च 2023 वो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि के सेशन वो ब्रूराव बांग मा बसिस कांगो कावब्रुले ब्रूराव नि कावसे ये साइंस हाये फाइमी आबो साइंस हाये फाइमनो ताकलाय असेंबली सेशनो के जिनि ब्रह्मनां Honorable MLA Sri Pramod Riyang bo issue no assembly yo raise kheha akhe bangma kauma lama bro salai ha assembly nimsiyo aro Dr. Manik Saha jini tao bortoman ni chief minister bungphono bangma kau saklai ha aboni logeyo issue jehetu keha discussion point no haba unkhe leaders of opposition ni honorable MLA Bromnang Onimesh Debarma phono abo kaubru se monon tuye aluchona khenmani keha opportunity bungmai ha moi jotonok bangma kau jekuno babe yo jek bekhek thamodikhe kau salai ha umi assembly MCO joto tonai chini honorable MLA honorable minister ono Bru Sahitya Academy ni ungye barikhe khaksamo ya phayo assembly yo bodikhiye minister raw MLA raw akhe opposition leader raw kobruno mairi mani pandawo bangma aluchona khepai pore yo phatharni bro raw mane citizen raw Tripura citizen raw bono some extent wo confusion unglai moni ba ye je janjani brikhiye gothe braw sasu sapi lai braw ni sapi lai mo point khe bode je bo kaubru ba chini kaubruk bai akhe kaubruk ni msi ni ke ha kauslei brikhimi bru raw ba kaubruk no kaubru ni phatharwo thani hiye sauthai pitong himoma khe bru raw ni ke ha sapi mungni agenda sapi mungo ke ha agenda ungye tong bo agenda no chung bru manang ni bauye kau saine raw Bru Sahitya Academy raw bono chung jotoni biskangwo clarification tibin chu he bo kaule thik no je sasule solaimo tong sasuse chini solaimungwo mangmi abo solaimungkhe chung joto silayo je kaubrok raw akhe kaubru raw bro pho Bodo branch of Tibito Bormoni Paiklai Modio Sino Tibetan linguistic family ni keha Sino Tibetan linguistic family ni keha dol umode sa mohale chung solai monotongo abo solai mowo chini India ni bangma communities ake language group nimsinyo chung numoro khe jemon Hindi by Urdu raw phobro kha sasule solai moro chung laifio Uriya by kawaisa Bengali bopho sa mohale solayo aboni logeyo Assamese by Bengali pho chung solai moro nuo to bochini solai mung pho abo bro solai mung chokse sulai naiming khe bro ni solai mung bai chini solai mung sulai naiming khe chinse kaubruk bai kaubru solai muse tausisa solaya male bangkuo bodikhe se chini solai mung otung umbai chini solai mung le solai mung ni percentage le bangya
body khie mchi kromo bro rao mahamasu gbangma je bini gothemo dekhie chini kobru saimo wo sasui lai paye tongo himba bro sasui mono chung bro no bul hie chung chuya bro le lack of clarification naumse akhe chini je logic akhe tawo chung je chini bai problem kobru bai je kobru rom sa problem tong basa goto ba beyo problem mane mchilayani problem mchi mani problem tong abo bro kahama ke siam ba sapi mani ke opportunity unge tongse abono chung hani bro no je sapi ne ron thiyo chung clarify khem chuo body khie chung milya umoni ba best example chung ti mai mo khe kobro bai kobru bible ni masule mo wa chung best example ke ti mayo 1986 87 bosirawo broni kobro bible bro Christian ni ke ha scripture kobro bible bro bai khori ha bible sumai kuthar hiye bai khori ye tongye fo chini bru rao abo ko borok bible bai khiye bru rao umchi paimeya umon ba ye maximum kau thai chung hingklai mo dekhe umya umo chung maimi 1990 yokhe chini bru rao kau bru bai khiye bible rao pho chung tuikhu ye se cholele ma tongo brau bai kau juda umoni ba ye brau ni bible no kau bible tong hale ye chung tuimaya chung chole maya umae kau bible chung mati khulai ha bodikhiye chini kau kau kapai mo tumodi ba ye no tumodi yo bodikhiye chini kau kau kapai mo tumodi yo bhagavad gita pho kau bai khiye tuikhu lai ye pore lai paye ma tongo chung tawo kau bai kau no juda kheu mo hamanani je confusion ong tongnai kau bole kau ni ke ha kau mung se hie jem si tongnai brown thio chung sakho ni nayo bru sahitya academy ro chung sakho ni nayo umi nrau tawo khna nai de bo kau thai ro thangha de klai ndem chi similarities de tong nau sisa nijen thio sunghlai nei de kau bai khe chung achu hiyo english by father's father grandfather jeta chung himo abono kau bai khe thagu hilai phiu bro achoi himo father mother's mother chung grandmother himo grandmother english by himo kau bai khe nana hilai phiu nke kau isa bai khe thakuma abo dekhiye apa himo father no ke chung apa hiyo akhe kau bai khe babu hiyo kau isa bai khe baba hiyo bodikhe no chung mai chamo mairang no khe english bai khe this hiyo abo this no kau bai khe chung mairang himo jaga bro khe piang hiyo abo piang thala kau isa bai khe thala hilai phiu abo dekhiye kormo moi sungcha pho je color rimo kormo abo kormo no ta english bai khe turmeric hiyo abo turmeric no chungkhe kormo himo jagawo kau borok bai khe sutoi hi phiu inkhe kau isa bai khe holut hiyo bo dekhiye kau lai moro tongo trek na lai phide slu mo restless abono kau borok bai khe chung slu mo hi tung thiyo bro khe mirik hi se salai phiu mirik nau pho chong nai di bro slu mo himo kau thai bro mirik himo kau thai similarities de tong abo mirik himo kau isa bai khe chonchol hi mono bro mirik hiyo chungkhe slu mo hi phiu abo dikhino kau no lai kau phi abono kau deborma kau ba kau borok bai khe tatal hi phiu
মিথ্যা কথা হিম যেটা ইনখে সাজা চুংখে বু আফটারনুন বা নুন নখে সাজা হিও আবো নখে আবো চুং সাজা হিং তোমো জাগাও কাউ বরক বাইখে দিপর হিমফিও ইনখে কাউ আইসা বাইখে দুপুর হিয়ে ইনচিরিয়াও আবো দেখিয়ে বুরকং নখে সোর SHORE সোর বুরকং চিন কাউরু বাইখে প্লে তুই মো জাগানো বুঝাইমো বুরকং আবো বুরকং হি তোমো জাগাও কাউ আইসা বাইখে কাউ বরক বাইখে কিনার हिमफियो ब्राउके इनखे काउ आइसा बेके किनारे वदिखे से हिंलायो ब्राउ इनखे खाथुइमो बिलीफ हिमो मानय खाथुइमो जुं खाथुइमो हि सा तमो जागाओ ब्राउ काउ बरक बेके पुइतो से हिंलाइफियो ब्राउके इनखे आबोनखे काउ आइसा बेके বিশ্বাস हिंलाइ हिमो मानय इनखे आरा चिनि काउरु बेके वाइन नखे आरा जुं हियो जुं आरा हिये फाये सालाय तुमो जागाओ चिनि काउथायाखे मो जागाओ ब्राउके चुक हियो ब्राउके इनखे आबोनो काउ हिसाबके मत हिमोमा बदिखे से सुलायाउमो थालायाउमो वार्ड्स व जुदांलाय मरो जुनुलाय दङ आखे मोइरिमा चाबो मोइरिमा न लेडिस फिंगार न हिमोना लेडिस फिंगार मोइरिमा चुं हिंलै दङ मोइरिमा चुं हिये साफ्लायलाय तुमो जागाओ देबरमा काउराव काउ बाइखे देरो सहि सेब्रावले सायम जिलाइफियो इनखे देरो स नो बेन्दी हि काउ वाइसा काउ बेन्दी हि हिमो बा देरो सिमो रावफो आखे ब्राव सालायो इनखे जग्रा जु सेफ्टी पिन न जग्रा हिमो जुखे बिरुखे जग्रा सिंलाइफियो आबनो ब्रावखे सेफ्टी पिन न हिफियो ब्रावफो इनके काउ हिसाबफोर सेफ्टी पिन नयो कि कब्रुले जग्रा सिं फिउ आवनो इनके क्राथुंगमो जेता इंग्लिश बेके प्रैंक PRAN के प्रैंक क्राथुंगमो जुं क्राथुंगमो हिये जुं सालायम चिलाय तुमो जागाओ काउ बरक रावखे आबो क्राथुंगमो न चेंग्रा सिं फिउ इनके काउ हिसाब बेके बु कौतुक हिमफियो ब्राउके आबो देखिनो बासे खेनमा मानय जुं बासे हिये सालायम चितो चिन ब्रुरम सियो जुं सालायम चितो मो जागाओ ब्राउके पातला आखे हिये मचिलाइफियो ब्राउके आबो